Pred počatkom festivala naščevitelje mali na hodu opatri z výstavu Maljunko Handjelki Antičević z Berkasova pod nazvu Kvece. 27. ružovu zahradku otvoril zamenik generalnog direktora javne i medijske ustanovi RTV Jožef Klem. Špivačok provadzeli Veljki narodni orkester RTV pod rukovoditeljstvom Miči Jankovića i studijska vokalna grupa, a konferansu poperši razvodzeli Ivana Lovas i Andrej Oros. Revijalna čast festivala bula pošvecena Đurovi Latjakovi, jak jednomu z naših najplodnejších avtoroh tekstov za novi kompoziciji. Ja mam takie čувство, že všetko toto, co som poteraz robil, nebolo daremné. Publika, ktorá tu sedela u sáli i sluchala toto všetko, co sme jej ponúkli, potvrdzela také moje prešvečenje. Nagradu za najljepšu kompoziciju, a tiži nagradu publiki dostala špivanka Javan Drujem, kotru odšpival Marko Radišić. Drugu nagradu dostala špivanka pisnji Ruski u interpretaciji Sanji Divljaković, a treću nagradu špivanka Dzeše podzeli naš od njih, kotru odšpivala Miroslava Daždiju. Nagradu za najljepši tekst dostala Ahneta Bučko-Pavharhaj za tekst špivanki Jej Habi. Nagrada za najljepši aranžman dodzeljena Miroslavovi Papovi za kompoziciju na salašu, a najljepši interpretator bul Zvonimir Kočiš, kotri odšpival špivanku Nježaljmi. I toho roku objaveni promotivni kompakt disk s kompozicijami z 27. ružovej zahradki.